Ekitabo kya Zaaburi eshura 76 okuhimbisibwa kwa Ruhanga ahabw'okujuna Sayuni. Aha mukuru w'abeshongozi Zaaburi ya Asafu ei bayeshongoriire aha nanga y'emirya. Omuri Yuda Ruhanga naamanywa, eiziina rye ni rikuru omuri Isirayeli. Ihema rye riri omuri Salemu kandi atuura omuri Sayuni. Okwo niyo yahendiire emyambi y'obuta, engabo na rurara n'ebyokurwanisa omu rugamba. Sera. Oli ow'ekitiinisa kandi oli murungi okukira boona, otabaarukire aha bibungo ebiriho eminyago. Ab'omutima gw'obumanzi banyagirwe, bagwejegiire obutasisiimuka, abarwanyi boona tibabaasize kwerwanaho n'emikono yaabo. Ahabw'okuhana kwawe, Ayi Ruhanga wa Yakobo, embaraasi n'abari kuzigenderaho bagwejegiire obutiimusya mutwe. Konka iwe ori ow'okutiinisa, noha ori kubaasa kukwemerera omu maisho waagira ekiniga. Okeema omu iguru wamanyisa oku wacwire orubanja, ensi yatiina yacureera. Ruhanga kuyimukire kucwa orubanja n'okujuna boona abari kubonabonesibwa omu nsi. Sera. Buzimazima ekiniga ky'abantu kiryakuhimbisa, n'ekiniga ekirisigaraho oryakizibira. Ohige ahari Mukama Ruhanga waawe kandi oyikirize okuhiga kwawe. Boona abamwehinguririze bareete emitoijo, ahari ogwo oshemeriire kutiinwa. Niwe ahwerekyereza amagara g'abanyiginya kandi otiinisa abagabe b'ensi.